Filozofski fakultet na Palama zapravo je nastavak Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Prvi odsjek koji je formiran na ovome fakultetu, još dok je njegovo sjedište bilo u istočnom Sarajevu, tadašnjem srpskom Sarajevu, bio odsjek za srpski jezik i književnost. I jedini profesori koji su zapravo bili na neki način nastavljači i bili u pravom smislu riječi profesori koji su povezivali ono što je činilo suštinu Filozofskog fakulteta u starom Sarajevu i suštinu novog fakulteta u srpskom Sarajevu bili su profesori sa jezika i književnosti. Ja tu u prvom redu mislim ne samo na sebe, nego mislim i na profesora Zulkovića koji je tada bio i ministar prosvjete, zatim profesora Vojislava Maksimovića koji je bio i prvi rektor ovoga univerziteta, zatim na profesora Letića, zatim na profesoricu Ivanišević. Drugčije rečeno, gotovo najveći dio katedre i odsjeka za srpski jezik i književnost iz Sarajeva prešao je i nastavio Filozofski fakultet zapravo na Palama. Maternji jezik u svakoj zemlji studira se da se zapravo steknu mehanizmi jezika kao najsavršenijeg sistema koji postoji na kugli zemaljskoj. Sistem koji je mnogo jači od matematičkog sistema, od logičkog sistema. Možete li vi uopšte zamisliti da postoji uopšte na svijetu jedan sistem kakav je na primjer jezik da sa 30 minimalnih znakova možete stvoriti neograničen broj tekstova? Ima li zapravo jedan narod koji ima jednog Crnjanskog i jednog Andrića? Vjerovatno dva takva pisca nema ni u mnogo većim narodima. Naročito ako se to gleda unutar jednog perioda. I zaista, ima li jedan jezik na svijetu, sem srpskog jezika, u onom poznatom pitanju za Riplija, postoji jedan jezik na kugli zemaljskoj koji se piše kao što se govori? Zar postoji uopšte savršenstvo jednog jezika i savršenstvo jednog pisma u kome jednostavno možete svaki glas da zabilježite jednim slovom? Kad to tako posmatrate, onda nije nikako čudo da jedan od najvećih uopšte pisaca u Evropi, najvećih uopšte književnika, tvorac poljskog Mickiewicz, tvorac poljskog romantizma, napisao da bi gotovo svi evropski jezici trebalo poeziju da pišu na srpskom jeziku. Katedra za srbistiku se danas tako zove, a zapravo je proizašla iz katedre za srpski jezik i književnost, koja je danas starija od svih svojih studenata. U svom radu, dakle, rad za početku zasnivao na profesorima koji su radili u Sarajevu na Filozofskom fakultetu. Danas je katedra potpuno opremljena svojim kadrom, dakle, svi profesori su domaći. Ja mogu samo da kažem u ovih ne znam koliko generacija da danas gotovo da nema ni jednoga mjesta koji predstavlja bilo šta u kulturi srpskog naroda gdje nećete naći ljude koji su završili srpski jezik i književnost. Nadam se da će buduće generacije to nastaviti, jer ako ne nastave to, pitanje je šta će biti ne sa srpskom kulturom, nego sa Srbima uopšte. Često sam uključen u razne kulturne projekte koje organizuje naša katedra i koje organizuju studenti Filozofskog fakulteta. Istakao bih obilježavanja značajnih datuma ili godišnjica iz naše nacionalne i kulturne istorije koje su u proteklih godinu, dvije dana organizovali studenti prije svega katedre za srbistiku, kao što je obilježavanje 200 godina od izdavanja Vukovog rječnika, koji je prvi srpski rječnik, zatim obilježavanje pobjede u Velikom ratu i sada trenutno radimo na obilježavanju 23. godišnjice egzodusa sarajevskih Srba. U narednom periodu imamo u planu da obilježimo 800 godina od autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i neke druge
značajne godišnjice. Ovdje sam da vas uvjerim da je ovo najbolji izbor koji sam ja svakako učinila u svom životu. Odlučila sam se na ovaj 4-godišnji projekat i upustila sam se u jedan savršen sistem koji se dijeli na 2 podsistema, a tu su jezik i književnost. Osim mojih osnovnih studija koje redovno pohađam, također se bavim humanitarnim radom i član sam KUR-a Filozofskog fakulteta. Osim svih tih dešavanja koje imamo na Palama, studentski život je jako povoljan, boravim u studentskom domu na Palama i svakom mi preporučila da dođe ovdje i da studira zajedno s nama. U radu sa svojim učenicima trudim se da im na adekvatan način prenesem iskustva i znanja stečena na fakultetu, a prije svega da kod njih razvijem ljubav prema svome jeziku, ljubav prema književnosti i ljubav prema ćirilici. Samo na taj način mi možemo da očuvamo svoj identitet u Bosni i Hercegovini. Ono što je vrlo bitno jeste da volite da čitate, volite da pišete, pa čak i da maštate, da uživate u svemu tome i da na taj način čuvate i naš jezik i naše pismo, jer u tome se danas ogleda najveći patriotizam. Ono što je također vrlo bitno naglasiti jeste da ja ne poznajem nikoga od naših kolega koji je na birovu za zapošljavanje. Dakle, katedra za srbistiku pružava mnogo mogućnosti i širok izbor daljih zanimanja. Ljubav prema srpskom jeziku javila se još u osnovnoj školi kada sam voljela mnogo da čitam i pišem i kroz čitavu srednju školu ona se razvijala. I evo mi danas tu gdje jesam, zajedno sa ovom krunom na glavi, jer sam ove godine izabrana za Miss Bosne i Hercegovine i u svijetu sam predstavljala kako našu katedru, naš fakultet, a kasnije i našu državu u najljepšem mogućem svijetu. Dođite na naš fakultet, upišite srbistiku i izađite sa njega kao veliki i učeni.